Riboti iria ikoretwo ikiyumiria cia airitu a cukuru kuoha nda marĩ rĩethero-inĩ rĩa tauro cia ũtheru nĩrĩo rĩtũnganĩtie atwarithia aya nduthi na muoroto wa gũcangithia mbeca cia kũgũrĩra airitu aya cukuru tauro ici itũra-inĩ rĩrĩ rĩa Mungae kaunti-inĩ ya Isiolo itemi-inĩ rĩa kũmahĩta kuma kũrĩ ndũgũ cia kĩwendo magĩetha ũteithio. Riboti iria ikoretwo ikiyumiria cia airitu a cukuru kuoha nda marĩ rĩethero-inĩ rĩa tauro cia ũtheru nĩrĩo rĩtũnganĩtie atwarithia aya nduthi na muoroto wa gũcangithia mbeca cia kũgũrĩra airitu aya cukuru tauro itũra-inĩ rĩrĩ rĩa Mungae kaunti-inĩ ya Isiolo itemi-inĩ rĩa kũmahĩta kuma kũrĩ ndũgũ cia kĩwendo magĩetha ũteithio. Joined na my friends to donate the sanitary pads in so many places Mwanga Kinya Trans Nzoia na alia through the calls of a charity ndacoka ndanjiria na aja tweja twagwatane na passionate riders twanjiria ku advocate Kinya kurigiria mantu ja FGM ale marriages na mantu ja defilement ja Rajojuri society ne kenda tuona itukukava gap wewe society. Tumegundua kwamba hata ukiangalia the 2019 statistics za 2019 census utagundua kwamba humuli kati ya below 15 years wale wengi wako huku mashinani in the rural areas, na tumeona kwamba pia kama kampuni ya Africa Research Services tumeona kwamba hao vijana wako huku mashinani wanasaurika sana. So sisi tumefurahia sana kualikwa hapa, tumefurahia sana, tumekubaliwa kukuja kuongea na watoto, tumewambia maneno mengi, tumeambiwa ni vizuri kungoja, ni vizuri wakati mwingine unajua ya kwamba wewe ndio unaweza kuwa mwokozi wa hata hii community, unaweza kuwa mwokozi hata wa familia yako. So pamoja tukiungana hili jambo kusema ukweli tutawezana. Munini wa Shivo kuma location ino nini arauga marita wathani wa matura ni mamakitio ni gikiro kiria airitu a cukuru mohete nda gicigo giki gitegutigwo na thutha makiria ihinda riri arutwo makoretwo magiikara micii kumana na COVID-19 na akagathiriria ikinya riri ria atwarithia nduthi kuona ona magitugaga airitu aya ni mamahete motaro. Wameongeleshwa na naona watanufaika pakubwa, na kutoka hapo hata wao watanijua, waweze kujua tu si ati masawa nyingine ile pengine wanapata ili waweze kujiingiza kwa ngono, hawatakuwa wanakubali. Sisi tunaomba kwa heshima, manake sisi wote ni binadamu. Ikiwezekana au wanaume wakuje washikane na kikundi kama Tujijenge Mashinani Initiative Kenya. Hizo pads wananunua, si wakuje tusaidiane kununua tupeleke huko mashinani. Of which ukiangalia ule mtoto ako na future. Huyu mzee ashatengeneza future yake lakini anataka kuharibu future ya mtoto. Airitu a cukuru nao maikirio mubira wa kwiruta kwiyaragia riria magia na moritu muturire-ini makimbeca kana moritu ma meciria kuona kuri na ikundi nyingi ingirutira kumateithiriria kuoya ndiri ya muturire ithenya-ini ria kuingira ndugu-ini cia kiwendo mari na itanya ria guteithikira ho. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Ani Ngigĩ wa Nyamu.